Papa, Nunda. So ya nyanta ngadi ba digim point. Ngala yebi mikolo mo soki wenso matembeta so minzunda be pina. Anika makasa osa. Aita ba digim pesha ba mui. E pesa ni. Ba mui bina na ba luefi. Ma, panda. Ntumba so ni ba digim. So ntuna tebe pina. Yo pa no mona ta poisson to mona ba. Aja papa. Aja papa na zawana, il faut lire que les légumes trop. Je te jure. Ya je changa les filles. Obi ose makanya. 10 match. Ose makanya. 10 match. Papa na bango tinda zana lia ka bandunda. Ayebisanga bi Aminata. Lia ka bandunda trop. Bo lia bandunda trop na papa esala bien. Ose makanya 10 match. Na France. Ngala yebike bala poto mtu bazaka cho ba uti poto ba ya ba Richard Ndinga Richofel camarade ya paraporo mubale mama eli mama ba mtu balinga ba epesa malade epesa goût ya yele ki Aminata chaque jour so pondu te ndunda ba tembe obi bino pe bozo nyokulanga tata wana ndakulubya yake Ndinga finga ki atelemi wana so luba papa ça les fort lu comme to futa te donne wa demo non c'est les fort musala ngwapi papa zo mo mobalo ya papa responsable lu kone baninga ba lukakati boni boy ko kunyokola mtutina ni fo to bana na ko tibino tibu koriba bukomna ba ajo na die chaga kaka na chala ke fo bo mikolo mtu pesa mo mtu awulamba ya Aminata na mbona yozo pesa bo yozo pesa ba utilo kukana mawa so kuna ngana ochela ote ngana wana mwamuke ngana zana mwamuke papa na mwamuke ngai yo mtu ba lukio ba komona na ngambo po ya prince ponga bi okati prince chaba simbolo lubo bonjour Poisson. Ah, poisson moite. Ouais. Poisson moite. Ah. Aminata pesa mo. Yo. Pour la mettre. Ko changa changa bana mbanga yo changa. Pas facile. Pas facile. Ah, pas facile. Pas facile. Ni. Pas facile. Pas facile. Mukolo. Omondi. To ba na geno ngana lo. To za patu o ko to za tuno ka peme na. Ko bon, tale lo ko pa mo hier. Lo s'expliquer. Mukolo ba français ba lobi d'une niote d'une manière. Ah, et voilà. Tout musula bo jeunesse ça suite mais la ki mukolo azui. Oh. E ba wendo zo na ajini na ki mukolo. Mukolo lelo ba mukadi manda babundi basomi mapangu yo kotina bango wana lupangu ibanga mukadi wana na beta na ki lube za kale sigala malo kana lo baka mais peto ya munene ezala ndenge ya fekodi ngande so entraîner pi la calme o makambo te fekodi bato batela mana ba femme baloba makambo nyonso bato zakati ba bon souffrir ba doile ko ba on lo tango yo pas payer papa nazo peso conseil na fugami chance oyo soki ozwa pona ibe ozwango Aminata la kinsute babu na kinsute soto mbala moko Maman Elise Benezer abenga binanga ba ma veke la ancien boxeur boko ta kombo na ye journaliste ngae tauna banda kubunda borch mutu akulubalanga jati soki tembe otuni omoni petit mo bazaka na kwao Josh Kanja borcher intero
Na beta tata ni 4 fois. Yeto zuete amakanga. Yeto zuete. La liste ya compétition na Fekodi totie kombo no mukolo. Bien sûr, donc papa la kasi. Kombo ni leki ya Gunjami azo. Na bunda lishushu. Papa. Champion wa bina bandundu ya boxer. Ayo champion. So aye ana kin, babi ba ko na ye ana 100,000 balles. Biso tie kombo mukolo. Totem Fekodi habite Foster la interview makambo ebele pour Bunda na ye. Aye. Makati bango. Bon kendo yebisha borsha choka lina jana entraîner na ye. Mukolo olemo mupie. Ubunde shimba. Role mangala aye na compétition na kin. Ah, ya role mangala. Role mangala. Wa Canada. Yem taena na. Donc alobi ke wa gagner boxer on a bandundu ana 100,000. Ko 100,000 ngana na 15,000, lox 15,000. 100,000 francs. $100,000. Hein? Kala boke na bino na ubunda te. Bakende na ubunda te. Yo ubunda te. Yo bonga susu. Aminata bona sha ko papa yo koyaka. Ya balance ba sesa te bitumba. Yo bonga susu. Eminata bunda makasi. Boya, o bonga susu te bien, o bonga susu. Ah, longba bino ndo ubunda. Aminata babu. Mais habité papa bino yo kabi. Bon système. Jamais francs rien combien de jours. 100,000 francs de 100,000 papa. Aminata soki bozwi mbongo wana bogarde yango bino bokanisela biso kaka na gogadi Wana ndende avec 15,000 te, wena intime so. na 100,000 so tiriki owela todinda na mai Merci beaucoup. Viens, Oumela. Bukolo. Bakolo baloba la nuit porte conseil. Voilà. Vous comprenez hein? Là mais toi na moi. C'est que le soleil porte conseil. Fanda raisonner. yango pe wera sana intervention rapide alobaki ke par exemple profiter par exemple quelqu'un en place. Tu peux me quitter. Tu peux me quitter qu'elle matin la matin en place. Le soleil apparaîtra. Donc OK c'est votre cas pas de fiter nga wera na ozalaka wera tina ko kufa. Voilà. Ve au boulet. Oh makamba makofi bazo chawe. Papa, bonga. 100,000 $. Au moins, ma presse ngelezo. La presse ngelezo suprême béton. Ce matin en France, il est là pour Bayoka. Ba Clinton Mouchanga étoile finale mboko artiste munene na France il est là pour Bayoka. Yango na ya. Papa Zami nango. On mettre chaud à Saint-Jean-Baptiste kofi na Paris. Ya kenda poto na bitumba papa. Papa yo bunda kala e papa na là na fait un exemple vraiment typique. Hein? Quand on a vite à Bandundu, na vite de Kinshasa. Voilà. Ça c'est gagné papa. Yo ça dia na tala wa dia mutaki. Yo ça la ancienneté qui kotaka papa. Bana nga botika ko. Na bungi. Na ko bunda te. To suma voiture. Ils sont malés à poto. Après yo le pont na ko bunda te. Oh papa. Vous vivez le monsieur beba tout ça la kala Kinshasa. Na ko bunda te. Eyenga kusha. Uke wapi? Eyenga. Est-ce que ma camarade va dans la boue, moi, si les casse. Bon, personne qui m'a dit. Ah, Fingila. Mais ben, en temps, on a qui va boxer pour faire 5. Mais pour n'anger, il y a un il y a ça dit le mot qui s'allume moi, c'est un bot. On a un avantage. Bête banate na kudenga. Moudile, oh, Kinga, bête de ben souffle tête. Ben te souffle, ben tu denenga pinga za peu sabe ça. Moudile moulale moudile moulale moudile moulale beta buisa batumbanga na komba yenga bula makache tula nasi betu kwa bo gauche droite nge bula yo betu kwa bula na liboka nkentu yakala oh kabuto ban kentu ngebula nkentu yakala ngebula yakala nkentu yakala pampa liboka nkentu liboka yakala liboka nkentu kentu yakala kentu yakala aba kentu yakala kosa kentu yakala bula nesi gauche droite betu kwa kosa betu kwa liboka kentu liboka yakala liboka nkentu Kentu yakala kentu yakala kentu yakala kentu kandiaka
Boula qui touche. Tu as passé dans le monde. Moi, personne ne Boula bon son sac, béton na sac vert. Moi sacrifier dans un combat. Moi j'ai 30%. Béton ça dit bon son sac. Sac qui est fait de ça dans 5. Kinga mu mata bien. Boula na moi charisme mais yo sac moi il y a un zambi de moi. Bon, tu vas en tento. Béton quoi? Maman, béton ba. Kubula na katikati vanya passo la mona ni ai. Boula Brazil. Tu vas en tento. Malembe béton ba katikati vezi ah. Boula ba place ya met tout les ba manani ya ici. Obeta. Place en tento. Nkentu. Ake boula na nzankwani. Boula ba place ya isama mpeko nana ni kasusula. 2 na 3. Bon, bika matampi va tranquille. Bon, boula quoi. Bon, betu kwene. Dibo nkentu. Yakala. Nkentu yakala. Kentu yakala. Malembe Ya salisa muki magulwa. Tanga boula dia ya mbi mulu la sila ngem Kosi. Vigila tata. Enki kasi. Ko ba enki. Kosi. Nene ozo bola mande wana ozo bola mama bi. Nanki. Bola mapinda. Papa mo tula bo ngemo na mungi. Diboka kinkole tonki. Mo tula sa ba entraînement. Mais azokita, nene azokita. Bon akita kasi. Betu kwenda. Tula yo, diboka nkentu. Mama e. Diboka yakala. Nkentu. Mama, nkentu. Nkentu yakala. Nkentu yakala. OK. Même on a bon songe mekanga yo. Comme ça betu mekanga. Kento yakala. Kento ya betu kwe. Bula kento. Ya sadisa mu makila. Bula na mokari. Kento. Yakala. Yakala. Non. Papa m'a violé. Papa m'a violé. Entraînement et l'équipe à boxe ezati. Olandi, mon tazo organiser combat ezali ambassadeur vote singa. Ambassadeur vote singa ya yekola diamant en verse. Asa mu konza diamant. Ya sa champion numéro 1 na diamant ambassadeur vote singa. Ache mbongo na ye. Papa, ozo pa ache parcelle en G, papa. Ninga récupérer parcelle oyo. Ninga récupérer parcelle oyo papa. Hein, papa nangai. Sikoyo, 6 000 out. Ça va, 6 000 out. Fala kuma mkongo. T'es comme comment ça me connaît normal. C'est là papa. C'est là bana boma pade oh panani maso. Bana boma pade. Eh choix. T'es papa, sans entraînement qu'on gagne. Donc bana boma pade bon to ke malem bana boma pade matari mwana pade bana boma pade pema matari mwana tena kumdeja bwana matari bwana pade bana boma pade kabinda soyo pade ça va ça va au moins que non ça va. Ça va. Tchabo. Donc ça c'est notre physique. Tchabo. Comme ça non. Papa. Ndala mwana na so kola utangami. Mutako so de papa. Yo so sali box, one experience box, za champion d'Afrique. Ya za champion bandu. Na champion d'Afrique, na champion bandu. Na boss la. Ngam ndala mona na bete do mo comme louche. Voilà. C'est un gars voilà. Tchabo, boy. Voilà. Ce qu'on a dit gauche, on met à gauche à droite. On met à gauche. Voilà. Droite. Gauche. Malembe. Bana boma zana exercice awa za bana boma ti. Obi shura ufobola changa maske. Maske nini? Et pour même tu moi bete ko fima kasi na choka. Te. Shura ti maske yako kwa nokite. Boko za mituna minoko za vite. Yoko bete ka gauche droite akolala. Osoko droite. Gauche. Droite. Gauche droite.
papa, Boumoué, papa, Boumoué, Mona Maka Chichati Chako Pasula ni banga Chako Chichati Chako Hilo ni naanju Chako Chichati Chako Mama na Chako Chichati Chako Chako Voilà, Yakana Chobamba to Ganchena. Oh, bango ba mutu mo libe biso. Je t'aime te pêche mon. Oh, to bokali so to bokia. Siko yo c'était le même siko. Il faut te sanka ta mutu mo ka bima ya uka. Ese ba ba lesa ngamba le. Bunda ba ona baba boma na soba boma. Oh, to ba to bokali mo ko ba kate. Kolon, mo kolon na kota zolo ba okata mo. Oui, ba. La on a juste le match arbitre. Il faut pas pêcher le mbote non ba on ba. Bon pesa. Ba tu ba ta bien tiens ba poto, ba Guillaume Vangi, ba Beatrice Ngalula, ba Deli Bilengi ba ta. Coach, bazo masima. Bazo na botika terrain. Continue no terrain libre. On a tika na ngwa. On peut pesa nge sadila kaka machwa. Buka place machwa aza papa aza mutu ba buka machwa amikosha purute na mbanga ala buka tsenga mwana bon si ne sera pas toi ne papa nani papa on va pas bon avant ba bunesa boy avant ba bunesa boy ndebo so bunda binomba ko mesa ka binombale meka ndebo bunda binombale ko beta mninga ati what na ba ventre batu baene pe ba fotere ko beta ati fe bo beta te so ba lo ki na beti pri no ba bokati makamtia ba beti pri ozo yaka na deso de pona obunja mninga wambino to kata ndebe to chiki pona zo muno zalo ina mane jo mto beti o mwana ngole salbi o matu no mo yuntu moi beta na beti po yo zane experience you know muno bunda ya beti ma bana pe ba epsanga papa beta bon na mo ndeti yo beta papa na shiko kwa yo mto beti do sana suri otali ba je machima tika 5 minutes 5 minutes olo lati na mo sponsor no Lucia Adelaide atape na fondation na ye Lucia Adelaide fondation ngeke wa file mention sadila kaka machwa mais faut contrôler ya on a c'est faut fouiller Banzandi ya vraiment ça moyen pour jata nani ya fouiller bien bien oyo mona ndimi to bitire chuma cho jari bandaring echakelo mumena omuntu mndiza bebe wana hitaji nzambe yo budana ni pole na pashura wo yo ni ve faba opéro sur la photo 6 azandinga na photo 6 photo sur là estro fouiller la poche sima na jean abunda na jean il a que contre sport on a mis 100 points bon soignez bon beke panda panda batika thérapie yenga pila musangange na kotina pa kotina ngai yenga pila musangange tuta kumba yenga oui tala ni na mesu tuta kumba sadila kota ok yondina voilà etu kwena yo ai nabe afala bunda na simbe bagala Ai na simba bagana. ah kocholie sadio simbiga papa zero bache bino ba papa naringa wote yo za lilala o bacha naringa wote ya koma se temba lilale namona bien okay tutakumbanga yo yenga pila musangange Kaga mama
Ameboula tout La mâchoire. Elle est mâchoire. Calme. 5. 6, 7. On continue ton 6. On continue ton 5. Bomanga. Il était dans mon colo pour le gars là, bomanga. Continue sa mathématique. Il y a une bande de qui ça dit la côté mâchoire. La boule à gauche. La boule à gauche. Libor en kentu. Ça dit la libor en kentu. Il y a un kentu. Aïe. Yakala. Boula kentu yakala. Yakala. Kentu yakala. Attendez. Bon. Ça dit la mâchoire. Kentu côté mâchoire. Kentu côté mâchoire. Boum. Boula du côté yakala. Ça dit coula la mâchoire. yango pe wera sana intervention rapide alobaki ke tu peux me quitter casse 15 jours. Ensuite, c'est dans la maçon, on va Beko, nana ni kasusula. 2 à 3. Bon, bika ma tampi va tranquille. Bon, boula quoi. Beko quoi, d'abord en kentu. C'est bon, c'est bon. Bien, bah, les gars. Nkento, yakala, yakala. Oh papa. C'est bon, hein? Merci. C'est bon, comme Marine. La kachaka. Yakana. Choba mbai to gantena. Ba libéro te côté kuna. Il va pêcher bon. Organiser. Au moins non, il est mort libre. Nyo ba bokati makamtia ba beti pri ozo yakana déjà de pona obuncha mninga. Wambino to kata nje to tiki. Les gars, s'il vous plaît. Les gars. On continue ton 6. On continue ton 5.
Olena nga yeswe abombela kanga sekele teo ta ebatami na molili abimisa kango na pole Olena nga yeswe abombela kanga sekele teo ta ebatami na molili abimisa kango na pole ya oye yeswe Olena nga yeswe abombela kanga sekele teo ata ebatami na molili